Rane, dobrodošli dragi prijatelji iz Zadra. Znači taj niski prilaz, posada helikopter će izvesti okretanje u letenju uz pomicanje lijevo i desno, bočno, kako bi demonstrirali okretnost ovog helikoptera. Iz Zadra i Zemunika. Klasični prikaz onog što prolazi nastavnik instruktor sa svim svojim učenicima i kadetima. Sve manevre pilot mora savladati da bi jednog dana mogao i polako. Na kraju i pozdraviti publiku, upravo je i pozdrav iz Bela 206. Molim vas, uzvratite mahanjem, ali ne otvorenim plamenom. Možete samo poput mene ili glasno odobravati. To su naši dragi prijatelji stigli iz Zadra. Okretanje u letenju, pomicanje bočno, sljedeći manevar koji su majstori zamislili, ali ovaj helikopter opremljen je jednim motorom Rolls-Royce Ellison snage 420 konjskih snaga, kojima omogućava maksimalnu visinu leta i do 20.000 fita, te brzinu od 240 km, maksimalnu masu od 1520 kg, te dolet od 550 kg. Od već navedenih zadaća ovaj helikopter može koristiti kao potpora i mornarici, kopnenoj vojsci, specijalnim snagama, korekciju topničke vatre i prijevoz tip postrojbi. Molim vas, dragi prijatelji, pozdravimo još jedan put dolazak Bela 204 koji će biti parkiran do Kiowa Warrior. Znači, slaže se lijepo ova strana igrališta sa helikopterima koji su pristigli iz Zadra. Do kraja programa popunit ćemo i ovu desnu stranu nogometne igrališta da bi još jedan put uveličali, obilježili 21. susrete za brigadira, stožernog brigadira Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Rudolfa Perišina. Vrijeme.